Government skura long ostomaratum kangnya dimantabe. Inglong hawar ke doa datum sorkar atum kilang lia putak katisong. Business Association of Hamren Pen Pirangkia Me Kapidu. Kardom pinikar biframe tuma birta long pen nilisami raniti mungpi. Lapen onar joik tha birtang ton pe. Kacaliamo ostomara tuma phan kapaprang ji kalisi school ahem kang rampen chenglok nizang karbiang long pen Meghalaya ahoy malom school ahem penang anke kacali ostomara tum kacalia porahut kangnya dimawe pin pensi cali dunang rentilong. Kita tangkat news perang kepen ahoy kedai klok arong lang keroi arong along kahumri damahota lapusan teklong. Lasong tatat si pinile thota ahoy arong along amat ta dolang sopu arong along ta arlu kang thedang ai school ahem humri dampet theklong lo. Perang kepen kitek damlong ateng pulute than bang aphan table chair kacali ostomara tuma phan bench lapen desk hei huyawe pinsi school ahem sam pridang anpin. Labang so teng pulute kacali ostomara tum aduk kedu lapen halapulu than bang atum sita aduk dopik anjia sonsi theklong. Sarkar ke damlong mangbom. Sita me kacali ahin kapaching thurji aphan madua sarkar ta me ke klem ponave. Karbi Anglong Autonomous Council pen Primary Department pen anikan wangta kuti atangka school ahem kapaching thur amen pen padam ver. Sitame ahok pet lahaya tangka school along ledamte. Lang hempi pen onar sontemong report kat news. Lakhain korapho Nilip MSC constituency ke parlo Inglong ahawar lasangsi sari huti borlang so borpung lapen tarapung ahawar arat do anching rumsi Karbi Anglong Autonomous Council atum kelang le putak katesong lapen non kilika prang kaching turasai nang claim kliplote vote jok jipusi ningjepon Pinpur pon me Nilip MSC constituency ke parlo Inglong ahawar lasangsi sari huti pen chenglok ha borpung tarapung ahawar an lake non head pen pe kachubotia ronglong Labang so ahawar laki Inglong ada rakhe mate Karbi lapen reng ma khe tum kabucia dimlo. Labang so ahawar malom non puanta kaching thurasai kedengpu avelang pule pudeta henune. Atema isi hinya sai ke kedeng pondo. Setame isin nata radaphan alia vidata son. Lasi pini ong dung pen Inglong ada tum chingrum si katesong asai dengpon. Itu kecil song nako gano 70 years lo itu Dr. Bengal Autonomous Council lo itu name benda kini MSC election piano tu name orang kene je borpung tarapung la pendak saruti por langsung kena matuan ta mission se number sila lo pota be number ini ke lalo non tame delong be nang super posipini itu kecil song lagi kecil sila Asini tu makin orang bertanya orang soi dari song se non next mai tu sem sosing ki apa apa pini ke tu kido chelo lepin na se over full na velo lena velo sa chetan tu pe se tu amulo kan pini ke chetong asi tu makin mang na itu na son poson tro ke mang do apa ndak ke siam na me ka velo terus kosila pani tu ki arch kan tu mang na lo siam ke 2019 na lingkan borpung da melo kwansi saroti por so borpung tower ke me ma ke no mala experience lo sa me pini anda me Arve jang jelo kita nengkring boleh tu warna boleh tu ada lagi samri pe posi itu pilih cisong tu nako. Karena jumlah son kan mana tu cisong pun Itu pilih son pok cisong. Nomor sikit lagi putan itu nang rekci. Nomor ini delong lanji lapen ke tu mage tu lapen free mage installation of network tower. Lanji lapen drop mage sekolah mage quality education itu mage nang soti puma boleh. Apa potong juna tu lapen posi metang ayam ki sosi. Cetang sosi metang long tang tu nako. Nomor troksi bang lalu untuk bang lah sub center an lagi saroti sub center dulu
borang sudah borpung dulu lah kan to kami kami non prak jin nurse dokter sedang di sini Karena itu lah bang son frog kecil song karena itu kunci bukan itu nang tupiang deh tempon deh. ini tuh nah non ini keceng silo tapi dong sini cuma problem play buat itu election result lang depen itu so so ini kami lah so perang itu mantang kita kami boleh itu vote pilih itu kau pertama saruti jongka borang so borpungan kami lah itu vote pilih masih kita Nang tumpi ni bangon bagdo ti armo. itu mesti sabla desa tame army ke jang be kosi amri kom se lopin ke start tum expectation dan suisi bagi plus apini itu baru mau itu Nang itu armo kecil deh. Kona kasi nang tu pangceng kono. itu mungkin cengke ini tu makin besi kilometer keman saruti pe nanceng lo saruti medical sub center pe dan bang sinon dakan ke kilometer ini itu bikin bang si ini yang kita nanceng Kami ada pertama cepat tukan. Ini gimana? Itu nanti cincin apa ini? Itu makan itu. Tapi sudah. Coba tengok tengok. Bang, mana tu lagi? Mana mana pen? Sudah ini tu makan tu pisung dah. Ini dah nak pisung pen itu macam itu kan veggie. Ali dah kami nang klaim pivot nang ji nang itu na itu si chuna armu kece jeng tapi itu makin menga pada itu siam tuliram nong hang lapen ke development in charge tumhan an itu pacini gang tung pe si pini lapson rally par man pon lo ni tum pini amai pa man pon lage komane apan ke sor sarji ba komane apan ke roji bo phanda kali lapen ni tum komane political against kali lapen komane political abegi tu na pada kali ni tum political hin pen kali lapen ke organization hin pen kali ni tum lage wrong arat ni tum kaching thur de lapen ni tum han kiram tanga poran be sami thangnat takin long ne dat bari kaching thur du nu ne dat apir the pen sini tum pini la pangso rally teng kon lo asi tum kado be ngai pakla ring tum de la ke ni tum komane phan ka sor sari putakali lapen komane phan kiroi putakali la solam the pura kado be sami klar dak pen chini si ke me ni tum la so rally hoi pen komane ali na ke choenji ba komane la so rally pe rajo ni tum han abi na ke sanji ba komane tum han kutur na ke chimanji la ba ke matha ponang ni pusi pini mida hoi pe ni tum pang dak pon lo alang nitum ning kipung pen kilometer cap an akeng pen wangsi armung chicheng pon pini alang nitum kache songalong jastemet ke jong pon mate ke hang pon lake longle patta sarihuti borpong borlang so long thoma sub center doctor nurse dosi sai claim nangji lu than bang atuma phai pa ong nangji black topping atawar nili block pen tarapung an selam nangji network mate towers inangji lapen kalioni alang royalong RCC adolong kim serak nangji pu hei hu hen lo alang litum kemanga son CEM Dr. Tuliram longhanga phan panong si pinpura lo nili block development officer arideng pajirpo nili pen pitor teron report kat news Hamren Chojor Cholanga Song Mate Business Association of Hamrena Hinpen Nona Kimi Caribbean Long Autonomous Council Katari Tujia Tuma Pan Panong Lorpen Alang Nituma Kimang Son Tomalam Tepen Hamren Multi Utility Building along Perankia Make Paman Pona Birta Peranke Hundor Kropen Birta Nang Pali Son Tomalam Te Alang Nitum Kimang Pon Lake Rong So Rong Bot Along Ta Towar Kaslamanak RD Pinangjim Arpek amohor pavedet si katikia tum mesa na dorpen chojor long nangji lapen chojor chulang ahin an su se kaching thurji aphan Caribbean Long Autonomous Council pen Trade Center biponang chipusi songa meipu rolen tisopen lam theke jaya hot ningje Puloma kacu klaim kacu dama mukha non jasmet dak west Caribbean Long along ke ka chu isu som jasmet arphe ka ba lasi la so arphe kacu klaim atu pan Puloma ku damji lake non kidam tanga so ateng non ke mahol ke dokok na joini aki lost hipik latu mahol pan pip lotam ke khalatum ke jor tum ka chu he tum bangke ali kom tang lo lase non li hin pan ka chu ria bangke political tin a song tum khastame baku mat da di tu pan mesen ban rat pan kamat hegi la swa political leader tum hasaben hin pan chu ria ki dukila tum pan la chu isu som chola tum hastame la tum pan kang thur pon dia pan nil hin pan chu par pik lam se Karbia khe atumta beha beparanat pena an kaching thur dondolo lasi alang nitum akimang son thoma puthak bangjok le council chari setame nang pechun pivek nang chipusi kachoning report padu
Nangkele jibo signify narkep surhinira engkora hiniani Karbi Anglong Autonomous Council kilik padoponpo. Bang Sopothak West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Borwapen Pherangkia Mai pamanpo. Pherangkia Mai along West Karbi Anglong constituency sir kep abahak kilik apothak kenang sot alam the isipen isi rataphan kapachini alam the jaipon. ইলেকশ্যন আমি 8 তাৰিখে হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে জানে 8 জুনৰ পৰা 8 জুনত ইলেকশ্যন হ'ব গতিকে তাৰ বাবে আমি ইয়াৰ সূচীটো আজি আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ নটিফিকেশ্যন 12 তাৰিখে অলৰেডি ওলাই গ'ল আৰু আমাৰ নমিনেশ্যন দিয়াৰ শেষ দিনা হৈছে 23 মে 3টা বজা পৰ্যন্ত আৰু স্ক্ৰুটিনি অফ নমিনেশ্যন পেপাৰ্ছ হ'ব 24 তাৰিখে আৰু লাষ্ট ডেট অফ উইথড্ৰয়েল অফ কেণ্ডিডেটছৰ হ'ব 24th যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভ্যালিড লিষ্টখন মানে আমাৰ তৈয়াৰ নহয় তাৰ আগতে তেওঁলোকে নমিনেট কৰিব মানে উইথড্ৰয়েল কৰিব পাৰিব আমি পাব্লিকেশ্যন অফ লিষ্ট অফ ভ্যালিড নমিনেশ্যনছ আমি 24 তাৰিখে পাব্লিছ কৰিম আৰু আপোনালোকে জানে ডেট অফ পল 8 জুনত হ'ব 7:30 পৰা ৰাতিপুৱা 7:30 পৰা গধূলি 4:30লৈকে আৰু যদি ৰিপল হয় তেতিয়াহ'লে 10 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কাউণ্টিং হ'ব 12 জুনত দেওবাৰে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ খুচি আৰু আপোনালোকে জানে যে অলৰেডি মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আমি লাগু কৰিছোঁ আৰু আমি যিসকলৰ আৰ্মছ লাইচেঞ্চ আছে তেওঁলোকে 19/5/2002 ভিতৰত তেওঁলোকে আমাৰ পুলিচ ষ্টেচনত তেওঁলোকৰ আৰ্মছখিনি জমা দিব লাগিব যিখন লাইচেঞ্চ হোল্ডাৰ আৰু আমাৰ যিটো 9টা সমষ্টি আছে আপোনালোকে জানে দুৱাৰামলা আমৰি সিংথং Sosen, Rongkhang, Bithung, Rengthema, Kopili, Hamren और Amreng. Our total voters होबो 214757. As per electoral roll, our total polling station होबो 283. 23223. और Amrit আছে 14086. Singthong আছে 14549. Sosenot আছে 16358. Rongkhangot আছে 21237. Bithun Rengthamat আছে 32342 Kopilit আছে 39040 Hamrenot আছে 13698 আৰু Amrengot আছে 40224 আমাৰ মুঠ হ'ব 214757 voters Hamren Pen Kundra Crow Report Cut News Normalam Soparaphan Birtamo Ington Ixna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena Mopit Putot Birtalo Wangtulo Khetria long kar BP mar lapen okorjang kang dugat maphan meklang nuke klemver banghini aphan kenep damlong Rinku Barman lapen risim biaphan Khetria long nep damsi Dipu police station along one pen phatek beng pontanglo Karbi Anglong Women Justice Forum United Karbi Anglong Women Association lapen hamphang asong atong pen Guwahati adongkedo Khetria long Karbi pimang lapen okorjang kang dugat maphan meklang nuke klemver banghini Rinku Barman lapen resim biatuma phan kidamtang aru niphai kre hiniani nepdam Botala soki nepdam ahut resim bia bangka vedera jok Rinku Barman aphan Dipu police station along wansi kangsai ki piji aphan phatek bank pontanglo So akal pira phan nitum nepdam long lo asiki nepji dolang labang so ke nepji bang phu phan inu dolang la so abang phu phan pameni nitum pen kineblong pamela karbeng long arat kabisar pamiji phansini tum tuningi lo apen law and order tum same rason ke chok che bang phu phan same labang ke strong pen mate intang kring pen arang tum han ahok akang sai ki pije phan ni tum hin pen diman pon lo apen hala kisung bang phu phan same kisung ke foda bang phu phan same arara tum kashira pachiturunji phansi ni tum karbeng long women justice forum apen united karbeng long women association apen kapre ham khang song dolang tum han same ni tum hin pen ale tumang lo biata
Kidam tang aru ni pai krehinia jo Khetri police station along Risim Biaphan Tapan Nepthusi puthot aru ni pai kre kethomani Dipu police station pen aphu ke eratuma phan pangthum damsi Khetri police station along pen Risim Biaphan Dipu an manlo Khetri police station along pen kiwan bomahut Dipu rong kilana long Women Justice Forum United Karbi Anglong Women Association Soalo doang lapen ong donga mulu katum chingrum si Risim Biaphan sendel alek kapa ipensi kangthum karni lapen kok that pinang jipu alek ba bek lo Risim Biaphan Ningkan pliang bong meklang no kiklem Rinku Barman lapen Risim Biatma phan nepsi Dipu police station along hem kangsam bengpontang Arling ke thiatum non officer atma phan non court aro non hem isia munit non lapen don rap amunit lek klem seta meklang nunu lang no kiklem atma phan ke nep vekji lapen ingsai vekji pusi Women Justice Forum amepi violet bepi pen pherang ke atma phan pachini এই টু ষ্টেজত আহিছে এইটো কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং উইমেন জাষ্টিছ ফৰাম আৰু ইউনাইটেড কাৰ্বি আংলং উইমেন এছ'চিয়েশ্যন আমি লগ মিলি এইটো মিছনটো আমি আজিলৈকেতো মানে আমাৰ ছাকচেছ বুলি ক'ম এইটো কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক ক'ম যে এনেকা বেয়া কাম কৰা এইটো আমাৰ মতাও নাচায় দেউতাও নাচায় কোনোবা অফিচাৰো নাচায় কোনোবা ডাঙৰ মানুহ নাচায় আমি কৰি থাকিম আৰু এনেকা বেয়া কাম কৰা মানুহ কাৰণে আমি নাচাওঁ য'ত জাগাক আমি এতিয়া কৰি ল'ম আৰু কাৰ্বি আংলং মানুহ এই কাম কৰাৰ লগত চবে মিলি জুলি সহায় কৰিব লাগে আৰু আগন্তুক আহিব দিনটো আমি আকৌ ষ্ট্ৰং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই কেছটো আমাক ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ কাৰণে আমি ক'ম যে এই কেছটো আমাৰ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে আৰু যোনটো এইটো দুইজন কালপ্ৰিট কাৰণেও ফাঁচি দিব লাগে হেং টু বি দ্য কালপ্ৰিট কাৰণে হেং কৰিব লাগে কাৰণ এইটো একজন মানুহ নহয় বহুত মানুহ কাৰণেহে এইটো বাজাৰ কৰি দিছে এইটো আৰু এইটো যিমান প্ৰুফ আছে যিমান উইটনেছ আছে চব আমাৰ লগতে আছে কেছ আমি দিছে ভিডিঅ' যিমান চব আছে আৰু ইয়াত ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ সিহঁতৰ হাতৰো চব প্ৰুফ আছে ইয়াত আমি একটাও প্ৰুফ নাথাকা নাই ডক্টৰ আদি কৰি মেডিকেল আদি কৰি চব আমাৰ লগত প্ৰুফ আছে Dipu and Stepan Teron report Cut News. Pinikar bi frame to mabirota bangke lapansi kangton iklang.